Tala Fou le amatanga le nei mai aso I Tala Fou o le radio Samoa. O pasese Ausetalia na whai malanga I le e Vanuatu o lo whenga nei ma se whaaringa o tu inane whaalea ngai na whai ngā malanga o na se mafu anga tawi masini o le technical issue o lo o a whiai company valele. Lo li putia le 9 News I le whai tau se lau o tangata Ausetalia o lo poloka I whai ngā malanga a o whaatari ai le fo ia o se whaale tonu le valele o le Boeing fitu tolu fitu. O le vaalea e whaelua I le Valport Villa, Vanuatu, Brisbane, Sinima au Kilani. Ma o se whaamatalanga mai le company o ta wai o lo whaatino ni ngā nuenga I le I fofuaina, technical work I le vaalele. Ma o le whaamoemoina ia whaamautuina le fofua ngā lualu mao le company I lo nanga I luma. E iei le tamai taiwa mōria le whaolima I le minister ma le Northern Territory o Natasha Files, I le mai o se mata upu na tūra I mailo nei tū malo whapalo teile aso na nafi. Whai mai sa iei le minister I marketi na whai ai Darwin, ai anga ia nei se tamai taima whaapulou se itulou, fōringa le tamai tai minister I se ipu sa iei se mea tau mawhawhai peo se panikeke. Whai mai leo se tinai rima surono tau sanga wa mōria I le whao rima. O tau tatala I tua whaatadere whaamsinonga le aso se fulu o ke topa, a wa whailua le 9 News na whailua ia I latou o files, e masani lawa nanga ia nei le marketi le aso sa. I le itu ina mai se whaamtalanga le minister tu sa le mata upu a o le a foi lo na a matanga. Pe o le a fola se fulu le pōna pōru a o tō whawhasi a inga o le urungari ma le la whana we tō lua e la iti I lo lato whale I Panainia a uru whale lo I eini tangata e o so whai le whale whai mai na wha au penga ina ni whana ma seanga ese no lato o so whai ere ta mama lo na tō lua ma sosora ese aima mea tō tino si a inga. E o mai le temine ile I maua a o whaamatala le 7 News na fosi la lato uru whale atu I le whale le a inga ma sosora ese ai ma whiriwhiri auro ma juries ai pei o na whaamauria mai e leo leo I New South Wales. O le tamau le ainga rima sulfitu tau sanga na tong fitia I lea no fuanga I paramedics ma avina I le wharema I Bankstown o lo whaatari I se ripoti lo whaanga soro suenga leo leo le whalo le ainga ma le mena tupu ma wata ua le 7 News wa taro sanga leo leo le lautele o so o se isi si la fia whaamataranga I whaarabilavi whapenei I a whaso taiba veane le Crime Stoppers. E fitu wa Tala Australia le tau wa whai o mena whaalanga ina se tasi o pasese I lungo le whainga malanga mai Cairns, le ua loka nei le ri lea ona o ana mionga na whaia I lungo se whainga malanga lea, anga I mai I Groot Island, na ia wha maonia, na ia wha o mai I isi pasese ma whaaleanga I vaenga o le valele. O whaasara nei le se furu ono masina le whare pui pui le mai olo na io ina o morianga, I le whainga malanga le le surua se furu a perila. Whai mai ele iusta I whaatanunga mai leo whainga renga valele, mai ia wha o mai I isi pasese, wa ia io ina uma fo I morianga e lima. Whai mai isi ua te tau lava na whaise whaatatau le mata upula nei, a wale saunga le mua tangata lautele e mai se ao na tau sia tu la fono mo le saunga le mu. Ma le taramuli wa mai anei le whailo inga le whaia onga le Wallabies a Ausetalia o Eddie Jones, ma le autu stala mai tu mau pela na mau, o ia le tangata sao e taita I le Wallabies e ui se tūlanga wha maina wa iei tau mwhainga le au I le ipo le rangi. O wha urutala inisi tusinga I le so o se aso pongi sare nei mo le lakapia Ausetalia, a o Samoa Jones e matua I whaato ese I tangata umai le atunu I le mea watula I mai. O le whaamtalanga ale kapeteni o David Poreki, peona ripotia wa ia ta wai, e le tele sanatala e whaia a wala ngonalo na maasiasi I tangata Ausetalia. O fina ngalo whaalia o tangata I lungo o pengata whaailangi o whaailo ai le fia o le tōtele I lungo o le unga le talonga ia manisi o whaaria fina ngalo e anga I saolava I le I whaia onga o Eddie Jones. Ia o tala nā le radio Samoa me Australia le amtang fo le nei vai aso ma le wha moe le amau fo I se wha poponga tai au temi masani ia wha soi foia.